Kinyera ntuku ya rojo iria Weru TV ikethirwa igikungwira miaka 10 kwethirwa iri ruone tukiuga tugeta na mbere na gukuretera nteto chauma na kinya tia gwitikika rietwa ni Maureen Kinya. Muruiri gitikio gavana Meru niwe JR Marete ni areganite na waki bwagaru ya rais amwe na mirandi ingi za kienikia muchetho jwa golf na Kenya Airstrip Meru. Marete nkuruki ni aririti maitia gavana wa Meru Mutumantu Ethinke nyuma yawe kwethirwa akiuga ati murandi juu jurigitirwa kiri kithaka kia mwingi na ti kia muntu kiumbe. Muito ikyo kithero gigintu kira kithero kine tumi nkurukie mantu jange jonde kiri mukarire gwa Mumiru no tubatu 70% of us bado twithero turi ari na ndikintu kira giuturigaria ne ate muntu omba kwithirwa akiuga ga public land atite munda gwa muntu ija muntu utegukara je kamja muntu uteta sukuru achiuria public ibau rigintu kiro ikya thirikari ibau na ibau utwe yuni na ugwe na ate muntu omba kwijaga atwira ati batu no mwanka state lodge twenda kana twarega no tuimundene jwa public no tutemundene jwa muntu ande au nyane yo kuthukia nkuruki no tuimunda jwa bautu twinde so baatu tuliuga atiri na tuge categorically na twire mutuma oju tiendete ukaranki gweta marito ja muntu lakini katumuire governor mutuma oju bautu bwa mbere kabisa utuo gutuma akwira na kwenda airport ute muntu ogutuma ari mukario Meru akwira na kwenda state lodge ute muntu ogutuma akwira na kwenda ochetha golf course chirio mwanka kinyana nyuki athano kwenda kwenda ochetha golf including you ndiye ndwa chetha na nyuki kana bwita bwa chetha na arabu bweto chetha batu kira tukwenda inga yule miundene yetu no ntubo kwithirwa twina miti miega ng'ombe cietu cioneria ale kuria na inyanyo mwoche kithaka na nyoni cione into bya kuria batu otikinge twina ngugi na kiono otikinge murungu atunenkere tutena nkomango nthiguru na tuga tukendia dhahabu kana bibingi na tutena mbecha chaba uba ukwenda beto chetha golf kana betana ndege so ntiko membi utuma wenda ututhangikia kiri obwiri kwitho gichiura yo uni ja kinoti onto marete ndi community developer bwiri kwithirwa nkiuragia atiri ndi mutongeria wantu bwiri kwithangi kuragia nteto eu nkuthithia ri ikaguna bang'ana na nduke ja kwithirwa tuguna twinde then ikanya getu gututera na nduko atwiro goga akatu ori ukawe ugwe menya you are simply a servant of the people. A servant of the people ikumaanisha kinya waka kilazima batu no tukinyanto amato kakobora no ntuni yetu no tukobore utongeria manyate kabo gaturo nyabora bu support nyabo akubungo te kabo gaturo igitari moka umo na ndi no tutukeza tutena legacy amanto yo tukakora na twake miti toande miti tutoke muito ora jwa bwiruka tiko twiri machomoro je na o machomoro ibao bagita miti watibo bweje na bwena nyumo ra thirikari enu inene no bweje ne rutha rwantu kumira na miti nyathai tukona cypress ikiuma mwituni iria tiandi gitenera mo ithate years ago na babo utikwanda bwitwira batu imichomoro i mwituni na machomoro ata kuthia mwituni na irobo kugita muti na no bobo twira twiri kwanda billion trees every year twakinya 8 billion trees ibuga tukakinyeri so in short gato kuga atiri antu betu ba Meru on Saturday tariki mugwanja thaa 8 antu baugite na tenike no tionto marete nguwa ni yanku ora mberi ni antu bauga tutirimane Meru showground twaranirwe twakaria mwitu jwetu kinyoke ja kwithirwa tukandamana kana na tukathithia tutirimane na ndakachi kambakia mbucokerie nkatho nyinge muno kinya ithere bwatarire muntu utikumba gututetera bwe ibukurikana ria ringi mantu ja mbere tuimunya ibabwe bwachumire showground ya kugitwa ya golf course baubwe ibo wengira turagita twari no ko winyariri tutereka no ntu ino bwito tua kukuna nkochienu miute ne ryo kireri au ino antu beta kurethia na mantu jangira jau na tutikwenda ngai yetu yura no kuona Meru already ni gwitekia ngai ye kungana lakini muntu nakurunga magatwira ati no tute mundu eno jaba nyako twaka batu no monga tukagitatia batu itubangina itubene muito ju as public ewa kuwa titwa muntu public iba we own the land and we don't want tutekwenda state lodge tutekwenda golf course na kinyabo wakabo succeed bwaka ntukwe mbo kaumo tongeria una na kuira na tuthaji
Mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi ariuga bagaka thoko ya Kinande kiri kithaka kia muingi gia kanuni akiuga kiria kiri na bata ni kuritira muingi ngugi ni kenda nteri ukinyachio itigatigirwe nyuma kiri witi na mbere arite ja kiri chukuru ya Thimba Mixed Secondary akiruguria Science Laboratory na ria nkuruki aririte mirandi ingi ya uthondeki bwa stadium ya Maua akiuga ikambiria ruwa akirita mukana kiri baremete kiri kithaka kiu kia muingi na mbuyo untoboa unde kanuni that Mheshimiwa William Ruto na tuetembeje shawa kama Maua Stadium mbuyo tutetiri maringe ki wa kama Maua Stadium kwena ntobombite koja munda yo public the Maua Stadium na barabete tebeto sumbura waki ne bo Maua Stadium na mombe kwetera nkiwa dha hiyo dirikari etekinya makinyo nyuma ringe tuketa na mbere na tuanjire construction ya Maua Stadium so kwa tweka wenu tonye tekithakene kia public the Maua Stadium wanjire kuibanga wanjire kurita into byaku not to any time tukanjira construction ya Maua Stadium thirikari ite inheritance thirikari ite na ithaka na thirikari ikanjire kubwithi improvement ki kithaka kiayo ite thaire kiromba rutha ikirita ngui so antobarora be Maua Stadium tafadhali kwa tweka no kumewa tonyere kithakene kia public with the we want that thirikari ikanjiriria kuritira ngui Maua Stadium na tukanjiriria kurita ngui ndene kithaka kiu hello tesa sawa turite ngui ira ya tete wananchi betu na itwaririe na mheshimiwa wenu MCA araura kanuni nonto ndabwira hii sub county headquarter inkwenda kithaka inyakyo kinene au kithaka ke public arora to aka a modern market onto ira to akite athiru na araura athiru to ina thoko yambe changiro ki milioni 56 inya kanuni au na kwitu kwenda waka thoko ingi so itukurie kithaka ke waka thoko kanuni ariku au no to area eye to okura na area eye te okura no munka ide ina factors shondire ibati omitetheria okura na thoko is one of these factors. Munini wa rais niwe Profesa Kithure Kindiki ni aritete ngugi injega gitine kia munini wa rais akiregana na miario ya bamwe batongeria ba Western baria bakwenda kunenkerwa giti kiu kagitaga kithurano kinene kia 2027 akiuga gutiumbika Kindiki atunywa giti kiu rukunkuruki ni amenerete makarikaja arito kwithia chukuru akibaromba kwaranairia na arimu ndiria barina mateta. Na viongozi wa Western wa mbunge ambao nimesikia siku nyingine wamesema maneno ambayo inatukera, na nataka kuelezea nikiwa hapa kona ya Kericho, kiti ya naibu wa rais, hiyo kiti haiko wasi. Kiti ya naibu wa rais iko na Profesa Kithure Kindiki, kiongozi ambaye amejituma, amewajibika, amesaidia rais wa Kenya kudhibiti uchumi wa Kenya. Kutoka Profesa Kithure Kindiki akuwe naibu wa rais, serikali ya Kenya imesimama imara. Kwa hivyo inatukera tukiona viongozi wengine wakitaka kuleta msukosuko katika serikali. Wakiamuka kiti ya naibu wa rais, wakiamuka kiti ya naibu wa rais. Kiti ya naibu wa rais ni kiti imekaliwa sawasawa na Profesa Kithure Kindiki, na ataendelea kukalia hiyo kiti 2027 kuelekea 2032. Ikifika 2032, wale ambao wanataka kiti ya naibu wa rais tutakuja wakae chini tunjue ni nani huyu kiongozi wa wengi akae pale. Wale wanataka huko kona ya Western wakae pale. Wale wanatoka kona ya Mombasa wakae pale. Wale wa ODM kona huko ingine wakae hapo.
Njoo tutashikana pamoja jameni. Professor Kithure Kindiki has performed himself as a deputy president of the Republic of Kenya. Kwa hivyo maneno ya kumudunisha, kumudharau, kumuita majina, hiyo tunaomba ikome, muache kutukera. Ni kuma kiri rugono rune otukuona kanyaga kunogoka ugeta kuraja itucokerete na Nteto Nkuruki. Antonio Babu Diggs official, Dubai boy. Oh, never shine, shine, shine like the moon and the stars, 'cause you are the only one. Niliyepewa na Mungu. Here is Antonio Babu, Dubai boy in Dubai, and guys, congratulations to Wero TV. Kumadoshi Mwankantonyere. Here we have 10 years of celebration. Dhakaya Mero, Antonio Babu Dubai boy is here in Dubai. And guys, ensure mmeangalia pale kwa YouTube my music pale Antonio Babu Dubai boy. Ensure you mmeenda pale mmesubscribe and ensure you are locked in Wero TV. Keep Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngorojago na guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri ya Grovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Kwa maana ikiwa kama wewe yuko kwa kiwanjani ya mpira, kama wewe unacheza, unadhani wewe ndio unajua kushinda watu wote? Siko watu wengine huko nje ambao wanasema kwa nini hapa napiga kule. Kuma mwakene jo 1995 njaya Jaramogi Oginga Odinga etoragi ageni kuma nteration the cia nthiguru bejete kuona mbirira ya musiaso ojo uria warwirira ciathi maita jairi. Simba ndio sasa atapigana huko kiwanjani. Na Simba atalete uhuru, na uhuru lazima iwe na uhaki na ukweli. Gikuo kia mutana wawe Raila Amolo Odinga na kio nikiongerete ageni ba took a trip on a sailing ship bakija kwa giteo ntamba izi cio ijire cia gisiasa Kenya. sad to say I'm on my way, won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. Nitorete nthi kilomita 168 mwanka Kang'oka Jaramogi kuona Ntwara kwithagirwa na ageni rukiri mwankogoro Jumatatu mwanka ntukwe kiumia ni mbibiongwa biri Antonea nungi uthiki Kang'oka Jaramogi aura menya mzee Oginga ari ne kurubana na 17 gwatanira na mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Muriuki
Jumapili mweri Jojo etantatu akuretera rugono rwa mwanya Kang'o Kajaramogi aja kire Wero TV rumuri rwa Ameru. Joey! Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Tugichokera na nteto nkuruki mubunge wa Manyata Gitonga Mukunji ni achumirite kuregana na waki gituo kia gwika aje ba murimo jwa Ebola ba Amerika guku Kenya kiri kambi ya jeshi Laikipia. Akiuga thirikari ebwirite kuthikira uge bwa Kenya iguru rege nteto eze baingi bao bakiregana na gituo kiu bakiuga ni kia gwikira uturo bwa Kenya ugwatine. Tewega anaivareva nini gukorwa thirikari nwekorwe ikiurira matukiro ngoi kaundu kegie ya wananchi mwena wigi ndeto cia Ebola na no atureuria tukeuria Ebola quarantine facility ire ingi kikanginya kuria DRC Congo kuria Ebola iri niki Kenya rutera tanguruwe kuthondeka Ebola quarantine facility guko na nundu nginya mbunge dwale hao kano augire ni lazima thondekwe nie mbezi rugonde wikagwa nataka against na mugaru wa mwananchi wa kawaida iyo niyo itagwa colonization katucokete ringi ukolonire gukorwa ati gutiundu wa mwananchi ungigwika ni thirikari ukarega gwikika na constitution yetu ya vesanire very simple ideologies ya uganigetha kaundu gakorwo gekikirikito lazima gekirwo nyamwita kwa public participation na gakairi noekwe bunge katazi ya representative uria athuritwe ni wananchi ambunge marege rayerege we president na we CS Duale ni ndui hiki mwena kyo ni taka murauta maundu nataka niki Teto chetu chero tha mugwanja itanambere na gukenera mibango ndene ya Wero TV ritwa ni Maureen Kinya.